mesakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akaphili ngawe hlala ebukhoneni bakhe eminenhle yesabatha nguwe thuthuka buNazaretha mina ngingumntwana imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele Thaba kaSambothi lobingelela ekseni kuyisabatha uhlelo sikhumbule kuphakameni nanda 88.4 FM siphezulu eintabeni zaseNqaqube la sihleli khona sithi sikhumbula ekuphakameni angihambi ke ngadonje ngenjawayela ngihamba naye umfundisi JS Mhlongo ngikhumbuze futhi abalaleli ukuthi bazosithola lapha ya ku Facebook page othi sikhumbula ekuphakameni baphinde futhi basithole ku Facebook page othi nanda 88.4 FM phinde futhi basithole na ku WhatsApp inamba ka WhatsApp 0687649969 0687649969 ila uzokwazi ukuthi usithole khona ukuze sixhumane emakhona ukuphawula onakho sibingelele mfundisi asibingelele kuphi na kuphi la silalelwe khona ngalesikhathi ekseni nje ngesabatha nesibingelele sithi imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele amen hayi siyabonga mfundisi umhla ka15 namhlanje kade kuvalwa u14 womama izolo kuvalwa u14 nje womama u14 ke kwabangazi umhlangano obanyanga zonke omama ongena mhla ka13 uzophuma mhla ka14 ungena ebusuku mhla ka13 uphume ebusuku mhla ka14 bavuka ekseni namhlanje bakhodo inyanga zonke yebo namhlanje njoba kumhla ka15 ke hayi bazovuka bagoduke ke usuphumile ke umhlangano ka14 u14 ke nje uzoba bawuvala nje u14 futhi nenyanga yamadokodo njoba iyamasonto amabili nayo isifika ngasemaphethelweni ayo manje indaba ke sekutheni sikwazile yini ukuthi amadokodo ethu siwahlanze uNkulunkulu simcelile yini ukuthi abuye asondele kithi thina ke siyisondeza ngokwenze njani kuNkulunkulu ukuze sihlale sabantwana bakhe ngaso sonke isikhathi ziningi izinto esike sayikhuluma ngamadokodo namhlanje futhi njengoba sizowavala nowayengezwanga ukuthi inkonzo yamadokodo sizomkhumbuza ukuthi kukhulunywa ngani makukhulunywa ngedokodo kwamakhulunywa ngedokodo kukhulunywa ngalendlu le eyinyama esiyibonayo phakathi enemphefumulo kuthiwa ke saphefumulela uNkulunkulu kusho ukuthi sinoNkulunkulu ngaphakathi kuthina noma uNkulunkulu obuhlala enhlizweni isho njalo inkosi la ngempela ithi washo njalo ubabamkhulu wathi bantu abami noma ngona kangakanani kodwa nize ningamona umuntu inhliziyo ngoba uma uke wona inhliziyo yomuntu usuke usuthinta uNkulunkulu iqobo ngoba ngaphakathi enhlizweni la kuhlala khona uNkulunkulu ingakho nomubi iyodwa into asuke ifuna kumuntu ufuna inhliziyo make wakubamba inhliziyo usuke sekwazile ukuthi akuginqe phansi ngoba uyahluthuka wenze zonke izinto lezi uNkulunkulu angayifuni kanti omubi kuchukuluzela ukuthi kusuka uNkulunkulu uyafuna so ukufuna ngendlela eyodwa ukuthi akakuchukuluze ukufaka umuntu wesweni uzudinwa ke ngempela wadinwa awusekonakele usiyaqala uNkulunkulu uyagudluka ku kunendaba la ngithi ngake ngayixoxa phambili sengiyikhumbula nje ngiyikhunjuzwa ilento le esisho ukuthi omubi uyakwazi ukufaka umuntu esweni ngoba esuke efuna ukuthi uNkulunkulu aphume ngaphakathi ku indaba yale ndoda ekuthiwa yayinomhlamba omkhulu weinkomo lensizwa le kuthiwa ke yayifuye kakhulu isebenza la eThekwini kwase kuthi ngeza ukuthi kunomsindlwana ongemuhle
isebenza la eThekwini kwase kuthi ke ngoba ngesinye isikhathi nje iselivini ithatha leave yagoduka yaye ekhaya yasifika ekhaya yanikeza umfana wenkomo owayelusela ilivu nayo hayi ngoba nami ngiselivini nawo uhambe elivini hayi inkomo ngizothi ukuyibheka yathi kunika umfana insukwane yaseke njalo ivuka nalezi inkomo zayo ihambe nazo iyise emadlelweni ibheke iphinde futhi zibuyise emini ngoba ngenye imini ke ikhiphile lezi inkomo zayo lensizwe yahamba yafika yahlala ilanga lishisa zaqaba inkomo lapha yasihlala phansi kwesihlahla ithe mayisayihlalele phansi kwesihlahla yasifica ubuthongo nje obavele baqhamuka esikhaleni bayibamba yabona ubuthongo ukuthi lala manje awuthi uzabathe ukuthi lala zwi ubuthongo mabe umbambile ubuthongo yazwa ngathi uyaphupha uphupha aphuphe futhi hayi ukuthi yazwa ngathi uyaphupha aphuphe nje alalaza aphupha impela kodwa athi kuleli iphupho lakhe uzwa abantu bayamemeza hayibo azilime esimayweni bamemeza omama nazilime esimayweni kanti inkomo seyihambile zayongena ensimini yomunye umakhelwane awuzadla inkomo zangena zahlofa lapha ya hayibo ayaza phaphama ngimemeza omama naye hayibo ayimathi qala inkomo ubula nazi yapheshe ezibuka asuke ngelikhulu ijubane phikelela khona afika ishaya ikhipha ensimini inkomo hayi ayiqoqe futhi kuthe seyigudukusile inkomo zakhe bese yahamba yakumakhelwane lo inkomo ezifohle kwakhe ensimini hayi athi afike uyikhuluma le ndaba makhelwane hayi wenzekile umonakalo emini ngizoxolisa makhelwane ngizobheka ukuthi mungakanani umonakalo sekwazi ukuthi siyilungise indaba umakhelwane lo athi makhelwane hayi khuleka makhelwane ungakhathazeki into eyenzekalayo le awuzange uyithuma inkomo kube nje hayi futhi akuyona nento enkulu leli imalile makhelwane hayi khuleka hayi abonga goduke mayifika ekhaya kusentambama nje unkosikazi bese emenzela amasi hayi iwathathe le ndoda amasi iyayibuyela ntambama ikhe kanye ngesipuni hayi ingawazwa kahle lamasi wambozi wabeke lapha afika unkosikazi ethi ulanda itray mayithi ulanda itray unkosikazi hawu amasi asagcwele endishini hawu baba yini athi hayi inkosikazi hayi cha hayi ngikahle ngasemasini ngizwa ngingawathandi nje hayi ahamba unkosikazi afika abeka amasi enza itiye nesinkwa ambuyisela itiye nesinkwa hayi thatha insizwe itiye lakhona ithele kahle inkomishini yalo ifaka ushukela ifaka ubisi yenze konke igoqoze hawu yalibeka kanye emlomeni nalo ayi yazwe itiye lingemnandi nje hayi yathi yalizama hayi yahluleka yalithatha yalibeka lapha hawu kwabu unkosikazi hayi ihlalele le ndoda hawu itiye hawu baba itiye namanje akwayiphuza sagcwele ithibhodi hayi inkosikazi nalo ngithe ngiyalithinta itiye hayi angazi kwenze njani lavela ngihlula kanti uzocasuka unkosikazi imphathe kabi le ndoda engifukuzisa amahhala ngiyenzela ukwamasi hayiwahle ngiyenzela itiye ayiliphuzi ibingasho ngani kanti mangakuthi isuthi ngingaloku ngiyigcilaza ngiyeke izinto engizenzayo ngiphithi ngitatazelela umuntu osuthi thatha inkosikazi yobeka lapha ekhishini hayi kuhlwe hayi ebusuku futhi inkosikazi yenza ukudla hayi thatha ikubeke la baba la ekhaya nokudla kwakhona hayi baba wakhona akhe kabili kathathu futhi nakhona ayiamboza beke lapha ayicoshela iBhayibheli lakhe ayihlalela ayifundela hawu inkosikazi hayibo baba yini
hayi nkosikazi nayo ukudla nje hayi abona nkosikazi hayi le ndoda phela ngeke ayisakufuna ukudla kwami inenkinga nami kushuthi umthetho wayo avela thukuthele kakhulu kodwa angakhuluma lutho kanti uthukuthele ngaphakathi hayi thatha ukudla unkosikazi yawubeka lapha kucasuka ahamba enkameleni fika ivalela kungena embedeni hayi idlalela insizwa leyo umNazaretha neBhayibheli layo ifundela iBhayibheli fundi iBhayibheli ifundela lithi ayiyezwa hawu unkosikazi ebhonga kwakhona into ebhungayo ekameleni kanti kubhonga unkosikazi wayo suka insizwa ihamba iyobheka ngale ekameleni iyamfica uyabhonga hawu yini nkosikazi hayi ibona ukuthi hayi ngeke akayedwa unkosikazi faka umNazaretha ithi yaqala iyathandaza lensizwa alikhuluma idimoni hayi hey kahle ungazoshisa ngalo shembe wakho wena hawu ngingazonishisa ngoshembe nobani nina nifunani la ekhaya lethi idimoni hayi thina basingazile kulo umthetho wakhona besifuna wena uyabona ngalesikhathi unkosikazi wakho kade kwenzela amasi iqale lisho idimoni lithi uyakhumbula emini kade ufike lo buthongo ulala ulusa inkomo ithi indoda bathi ithina-ke besikulalisile emini yakhumbula inkomo zihambe ziyongena ensimini lapha kamakhelwane ithina siyiqhubile sayithatha sayoyifaka ensimini wena ngesikhathi ulele hawu nize niyiqhuba nje nina niyofaka inkomo ensimini kamakhelwane ngoba kwenze njani ithi hayi besifuna wena sifuna ukukhipha lo shembe ola kuwena ithina la besaphuma la kuwena sifuna ukubuya sizohlala la kuwena manje besifuna ukukhipha ushembe lo ngoba besazi ukuthi uma kwaxabana nizoxabana nomakhelwane uzothukuthele bese yaphuma ushembe bese siyangena thina kodwa ke uthe moya kumakhelwane wakho umakhelwane wakho nafike nangaxabana naye wafika wangathukuthela nawe futhi wabuya sasesibona ukuthi ngoba nakho nina nobabili nomakhelwane anixabananga unkosikazi uthe mayikwenzela amasi sasesisuka thina safaka unyawo kulamasi la waseyababa uthe mawuthi yawadla wena amasi kanti uzowezwa uthi ayababa amasi waseyawayeka wangabisawadla wangakhuluma futhi inkosikazi ukuthi lamasi mambi bese sithi sifuna nixabane nonkosikazi usho ukuthi amasi mambi bese niyaxabana kodwa ushongo lutho kodwa unkosikazi wakhe akumphathanga kahle lokho wakwenzela itiye uthe mayikwenzela itiye ekufakele edibhothini saphinda futhi safaka inyawo edibhathini uthe mawuthi uyaliphuza leli tiye wathola ukuthi liyababa ngoba ithina bese silingcolisile nalo futhi wangaliphuza besithi sifuna thina uliphuze itiye bese uyacomplaina nkosikazi ukuthi limbi leli tiye bese niyaxabana nonkosikazi bese yaphuma ushembe nalapho futhi wena uzange uzusho ukuthi unkosikazi uvele wabeka itiye nje kanti unkosikazi uzothukuthela uthi abusuku futhi sibonile ukuthi hayi awuthukutheli futhi kunaleli itiye limbi nje unkosikazi mayikwenzela ukudla sigijimile futhi nakhona safike safaka inyawo ebhodweni likakhari ukhari wavele wamumbi uthe mawuthi uyakudla ukudla wakuzwa futhi nakuthi ayikumbi lokudla kanti bese kungcoliswe yithini kwavele kwakucika wavele wakubeka eceleni kodwa uzange futhi uzusho lutho unkosikazi wakho yingaleso sikhathi unkosikazi wakhe vele wathukuthela kakhulu uthe mayithukuthela kakhulu yena wangasho lutho kuwena kodwa wadinwa wakhuluma ngenhliziyo lenhliziyo kade sikhuluma ngayo mfundisi wavele wakhuluma ngenhliziyo uthe mayithukuthela esho konke okumbi ngenhliziyo wayesevele yaphuma ushembekene uthe mayiphuma ushembekene sase siyangena nathi hayi ngoba kuwena akavuma ukuphuma ushembe nangu sephumile ngala nkosikazi asisale sesingena khona la uyena lo nkosikazi wakho okhipha ushembe ke sase sithola indawo ke thina sase singena siyahlala ke ngoba wena awuvumi ukuthi singene sizohlala kwena hawu na hayi indoda hayi yangavuma indoda yathatha umNazaretha yathandaza yabiza ushembe hayi lutho unkosikazi ukuphuma lamadimoni alokubili kuyaze yabiza amaNazaretha wafika la ekhaya ngolunye usuku ngoba egoloza emgolozele yedwa lamadimoni
kwathandaza kwayima ehamba lamadimoni. Injalo-ke indaba yamadokodo umfundisi ngiyikhunjuzwe le ndaba kade siyikhuluma sikhuluma ngenhliziyo mawuthi masithi wathi ubaba mkhulu umuntu uzwe noma ningona kangakanani sake sayixoxa leyo ndaba indaba yejazi ekixoxe inyanga yezulu indaba yendoda yejazi ukuthi noma abantu abami ngona ubaba mkhulu wayeqeda ukuxoxela inyanga yezulu nenkosi ilanga indaba yendoda yejazi ekugcineni usethi abantu abami noma ngona kangakanani kodwa umuntu nize ningamoni inhliziyo ngoba uma nike namona inhliziyo nobe noNkulunkulu uqobo ngoba enhlizweni lapho kuhlala khona uNkulunkulu ilapho ke indaba yamadokodo ithi inkosi ilanga ningoniwe uma simonile umuntu enhlizweni kwasephatheka kabi inhliziyo sisuke sona uNkulunkulu uqobo uma futhi ke umuntu onakela inhliziyo noma yena efaka enhlizweni yakhe izinto ezingathandwa uNkulunkulu usuke semonile yena uNkulunkulu ila sinikeza khona omubi indawo thukuthelane ngoni manje ngamniki usathana indawo konje ibhlo ncwadi sengiyayikhohlwa kodwa ibithandwa kakhulu uthingo leyo ncwadi ethi thukuthelane ngoni manje ngamniki usathana indawo silapho mfundisi sisemadokodweni ngicabanga ukuthi ke namhlanje sisazoke sihambe nje nayo le ndaba le eyawa madokodo uShembe usifundise kakhulu indaba yesono ukuthi siyini isono indaba yokuthi singazoni nendaba yokuthi singoni nomunye umuntu singamoni ithi incwadi kaNumeri 14:11 uJehova wayesekhuluma kuMose wathi koze kube nini laba bantu bengidelela na koze kube nini bengakholwa yimi ngezibonakaliso zonke engizenzileyo phakathi kwabo ufundisile uNkulunkulu ethuma uShembe siyavuma yini thina ukulalela ukuthi uNkulunkulu uthini njengabantwana bakaIsrayeli abagcina sebesola uMose noAaron uNkulunkulu waze wacunuka wathi hey koze kube nini labantu kanti ngisabathe ngiyanithuma ngithi batsheleni ukuthi kodwa labantu abafuna ukuzwa thina siyezwa yini uShembe sakhuluma kangaka iminyaka emingaka sigubha njalo iminyaka sithi 100 years 101 years uNazaretha abafika 100 sekuphela ikhulu leminyaka sizwile yini ikhulu leminyaka ukuthi uShembe wathini noma sesiqalile manje sibuyela ezintweni esithi hayi into zokhokho siyeka lezi kaNkulunkulu uShembe asifundise zona nabantwana bakaIsrayeli bahamba endleleni babote ayikho lento yakho wena Mose bakhumbula eGibhithe base bekhumbula eGibhithe imbiza zotshwala base bethi okhokho bethu babekhonza ithole legolide lethani lana igolide kwaqoqwa amacici kwaqoqwa umgeqo kwashiswa kwancitshilikiswa kwakhiwa ithole legolide kwathiwa 90 ayikhonzwa okhokho thina sasiphila ngalento hayi lento esiyitshelo uMose balaka lelithole legolide kodwa libasiza ngalutho lababizela ukufa nathi uShembe sesifundise kangaka sihlale sithi hayi mase khona okuncinzayo hayi kodwa okhokho babenza nje sikhohle ukuthi uShembe enganike wayengeke azeze uShembe emhlabeni kuba lokho kwakwenziwa okhokho ikhona kwakufuna uNkulunkulu wayezomthumelani yini wayezoba uShembe uzoyilungisa emhlabeni ngoba phela okhokho babevele ngabe babehamba kahle benza kahle wayezomthumelani kuShembe athi Shembe hamba uyolungisa lapho wamthuma ngoba khona kwasekonakele umfundisi ngingazengeka amaguni angazi eke ngifunda incwadi ka iRoma 10 ngizoba uverse 10 ngenzeka ngiqhubeka Roma 10 verse 10 ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga ngomlomo uyavuma kube ngokusindiswa lo kholwa akayukujabhiswa ngokuba akukho umehluko phakathi komJuda nomGreki lokhu kuyena uyinkosi yabo bonke ubacebele bonke abakhuleka kuye ithi ke incwadi la egcineni mangikhuluma ngale ndaba
ukholo luyaqina uma umuntu enza ngokwesethembiso zikaNkuluNkulu ebese ebona ubufakazi besibusiso. Manje inkinga akufanele ukukholwa kuba ukukholwa kuyimele ongenasethembiso. Ukukholwa ngoba kukhona isethembiso kukona. Isethembiso ke esikhulu akusona esenyama. Sethembiso esikhulu kunazo zonke izithembiso ukuthi uma sidlula la empilweni yenyama sinokuphila okusha okukuphila komphefumulo. Ingakho yathi inkosi ilanga akukhona esontweni la. Uma nila amaNazaretha ishekuphakameni nisuke nisemnyangweni wezulu. Okuchaza ukuthi uma kusuka la kuphakameni uyezulwini. Bathi yazi yalikhomba isonto nanti ebhamba iphesheya leli lincane lapha eKhongo. Yathi nanti isonto yathi abafuna ukusonta bayongena lapha kule yandlu nanti isonto hayi la. Ngike ngayikhuluma lento ensukwini ezidlule kwenye indawo. Ukuthi ngibona sinamathele kuNumeri 6. Njengokuthi ubufakazi boMnazaretha, uNumeri 6 abona ubufakazi boMnazaretha bukaShembe. Ngoba uNumeri 6 engiyichaze namhlanje lento. Kunemfundiso ethi grapes adliwa. Iapple adliwa. Fundiso ayikho leyo nto. Ukuthi igrapes adliwa nhlobo. Iapple kuthiwa adliwa ngomhlangano. No, kuqinisile methi ngomhlangano. Umhlangano baqinisile iapple kodwa hayi noma ubani. Yeah. Abantu abangalidli grapes ngomhlangano abazokuya esimayweni. Abantu abangalidli iapple elimuncu ngomhlangano uma kuumhlangano ngisho ulamula uma uzo esimayweni awudli. Uhlonipha le ncwadi ethi badlile izithelo ezimuncu amazinyo abo abushelelezi. Ngakho ke into emuncu awuyidli uma uzo esimayweni. Akuyena wonke umuntu ongezoyidla into emuncu. Uma uzo esimayweni awulidli grapes, awulidli iapula. Uzoya esimayweni. Right. Lapha kuNumeri 6 asunaka uNumeri 6. Yeah. Kukhulunywa ngalento esesifuna ukubuyela kuyona thina. Akukhulunywa ngokuya kuNkulunkulu. Kukhulunywa kuNumeri 6 ngezinto ezisiza inyama. Kuthiwa kuNumeri 6 asishiyi inwele ukuze sikwazi ukuzwana noNkulunkulu. Sithenge elinye ilanga inwele ziyi-Ariel yokuxhumana nemoya. Nemibi imoya uyizwe inwele. Athi umuntu mangidlula kuleya ndawo kwashona umuntu siphuzela unwele. Vele kusiphuzela. Athi omunye bahlabelela kahle kwasiphuzela unwele. Kuthi kunyakaza imoya eyayithanda lokuhlabelela. Into yokuqala siphuzela kuwena unwele bese kuye enhlizweni. Manje na ke uNumeri 6 uthi bayothi mase besiqedile isifungo soMnazaretha mase besiqedile bese bebuyela benze njani bahlabe iwundlu bese begeza ngegazi ya uma engenalo iwundlu uzohlaba ijuba bese begeza ngoba bebe yakothatha isithombe nje kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu anginayo ingane ngiyacela ungiphe ingane ngenye indlela uNumeri 6 wabantu abashumayela ngokuthi ngeyimoto eziningi owalo muntu lo othi mayihluphekile oMnazaretha bese ngithi mina hayi asihambe sesontweni mhlawumbe uShembe uzokusiza hoza uzonikela akalona iNazaretha awubona uMnazaretha isihlobo sami nje noma umakhelwane wami nami ngizwe ngimzwela angithi sithi mase simzwelile bese silalela uyabona kulamasonto ambala ngijwayele ukubaluleka kanjalo musukubasa umlilo ngesabatha ukuze umnikelo wakho uhambe kahle noma uthi ubugunda akungagundi ukuze ingilozi imifika kuwena ukwazi ukuxhumana nayo mangathi udlula lokushisayo ungakudli yonke into awuhloniphi isabatha lo umuntu ugcina umthetho kaNkulunkulu ukuze azuze okwenyama kodwa
uShembe mefi uthathe isifungo sobuNazaretha sesikhashana ukuze azuzo kwenyama yebo akuwona amakholwa la lencwadi iwona ku number 6 lo number 6 lo la uthi ukholo luyaqina uma umuntu enza ngokwesethembiso zikaNkuluNkulu ebese ebona ubufakazi besibusiso ubufakazi besibusiso ukuthi uma usukholwa uNkulunkulu esengenile ngaphakathi wawusuthi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni ukuthi ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni kuthi ngiyawuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kweinsuku zami uNazaretha ofike noShembeke lo bese thweswe thina inkosi ijoka lemphefumulo yethu savuma salethwala singephinde silethule kuthwalini lengukuphila kwemphefumulo yethu liyindlela yemphefumulo yethu noma sifa noma siphila singephinde silethule kusho ukuthi uma usuthe ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni awuzothi mawusuphethwe okuthile bese ubuyele eceleni uyobheka usizo kwenye indawo wena uzokuma ulinde bese ngikhumbula lezi ekwama engayibeka eceleni uzovivinywa wena ukuthi lesifungo sithathile ngakwazi ukuthi ngempela yini iziphi izinto ezidala ukuthi ube lula ziningi izinto ezidala ube lula ungalandela ufakazi bento inikiwe khona into ngiyibuke njengoba kuyisabatha nje njengoba kuyisabatha abantu bazomemeza ngo5 to sontweni ngo5 to uthini umthetho kaShembe uma inhliziyo zethu sokukhona ukugodwa ukuphumile sakutshelayo kukhona sithi sisahleli khona asahleli khona sesiyafana nabantu ingakho inkosi mokushumayela lendoda yayishumayela esontweni yakhuluma kwaNkhuzi Ingcwele yathi awushongo lutho umshumayela inxumana yathi awushongo lutho ngoba labantu ngamunye mebengena lapha eminyango bashiya izono awushongo lutho ngesono mebengena la uyishiya kanjani izono uma ungena esontweni izono uma ungena esontweni uyishiya ngoba ingakho kukhona u15 minutes insimbi yesonto ethi bonke abantu esontweni sasithisho njalo athi nqe leyo nsimbi ithi ngenani ngaphakathi etempelini mungene etempelini uthi mufika esangweni ufika uguqa uNkulunkulu ngicela konke okungahambelani nawe okusenhlizweni yami kusale la bese uyangena masungena unalo 15 minutes wokuthi ingilozi yangaphakathi bheka ukuthi phakathi la etempelini lakho la edokodweni lakho eliyinhliziyo kuphume konke u15 minutes esunikiwe wokugeza inhliziyo zethu uyahlala ke la uthula awubingelele umuntu anikhulumi ilento abathi abelungu namandiya na meditation yeah uhleli la awukhulumi namuntu kulo 15 minutes kuzothi mawuse uphela lo 15 minutes bese khala ithi nqe ekhala ka7 ke manje nqe ngesikhathi khala leyo uyaguqa Nkosi ngiphe indlebe yesithathu Nkosi vala amehlo enyama ngibone ukukhanya kwasezulwini umthandazo uthandaza ngaleso sikhathi sokukhala leyo usucela lezi zinto ngoba sokuphumile konke lokho obokuhlele edokodweni lakho ongene nawo ngaphakathi kulo 15 minutes manje umbuzo wami siyafundisana umbuzo wami munye uthi pho mumemeza ngo5 to awubona ukuthi uphambene nemfundiso kaShembe imfundiso kaShembe ekuphakameni lakhala khona insimbi ikhala ngo4 to ethi abangene esontweni wena kuseyiyona inkonzo yasekuphakameni lakho omemeza ngo5 to obunye umemeza sele 3 minutes to uyena lo muntu ozothi mayefika enikwe inkonzo
akhuluma izinto zenyama angakhuluma izinto zomphefumulo. Meditation ingangisiza ngikhumbuze nento eyisonywana noma okuthile ngikwenzile ngiphume mhlawumbe noma ngikhohliwe. Ukhohliwe ukuze mase ngilungise mangabe ukuthi kusengalungiseka manje. Mongena kulungiseka mase kufika isikhathi sokuthandaza uzothi uNkulunkulu mina ngiyisoni ngenza ukuthi nokuthi bese ngikhohliwe ngangena ngaphakathi. Manje nake lokho kwenzele lokho sizofundisana. Ukholo luyaqina uma umuntu enza ngokwesithembiso sikaNkulunkulu ebese ebona ubufakazi besibusiso. Uma ungabona ubufakazi besibusiso, ubufakazi besibusiso ke abantu abaningi bazi ukuthi ukuthola imoto. Ubufakazi besibusiso ngelinye ilanga kuba usizi. Kuba usizi ngoba uNkulunkulu ufuna ukubonisa ukuthi uyangena emgodini weingonyama. Hayi ngisho appetite yokudla. Kodwa zibe neappetite. Kodwa bese ethi yena lo akadliwa ngoba ungowami. uNkulunkulu uyangena nawe emlilweni. Uvutha umlilo. Kodwa ungakushisi. Akawucishi. Akawucishi. Uyangena nawe akukhipha uphilile. Inhloso kaNkulunkulu bokukhombisa ukuthi ungena nomuntu emlilweni. Ufakaze ngenye ilanga uthi hey mina ngake ngangena endaweni ethile. Yeah. Lo bufakazi ke yabona kunabantu okwenzeka izinto ezimbi kubona. Ngithi ake ngene uhlobo lesilwane kuthiwa lingene egcekeni. Ngongamethemba uNkulunkulu ebese ethi umuntu kungene isilwane esithile egcekeni kwami akwenzeke lutho akulutho lenzekile. Kodwa uma engalindele isibusiso uthi singene lesilwane nje ingoba nako mhlambe bangibulala. Akabuza ukuthi uNkulunkulu yini edale ngoba kweminye imizi masingenile sithi siphuma kube kufiwe. Akufiwe la. Umuntu ke uma engakhonzi engathembi uNkulunkulu sone lesiphume ebese eqala ehambe ebuza kubantu. Njengoba ngihlushwa izimbodlela. Njengoba nje kungena isilwane esinje esingangena egcekeni. Ubani ongangisiza? Akasambuzi nalawo umbuzayo ukuthi ubani ongamsiza. Kukhona yena okwenzekile okubi. Cha kwenzeke lutho lubi. Pho ngoba uNkulunkulu usingenisile. Wasinqabela ukuthi senze imisebenzi yabemili. Mhlambe futhi sokusiza. Ngoba uyabona usibona sisimbi nje kodwa mhlambe sokusiza entweni ethile kodwa ngokuthi anginawo amehla asezulwini angiboni ngokwasezulwini ngizobona ukuthi ngiyabulawa. Kodwa okukhulu kunako konke ukuthi sidinga ukukholwa ngenhliziyo eqiniselayo. Bayimbijana abantu abanenhlanhla yale ndoda ngicabanga ukuthi 17 uEliya esifunda indaba kaEliya. Yeah. uNkulunkulu esemnikile amandla. Kodwa waba ligwala. Bayimbijana abantu abanenhlanhla yale ndoda. Engifundele indaba yakhe. Incwadi yamakhosi okuqala 19. uEliya uyabaleka. uAhabi wamtshela uIsabel konke okwenzekile kuEliya naphakathi kwalokho ukuthi ubulele bonke abaprofeti ngenkemba. Eliya abaprofeti bamahlubuka wababulala bonke. uIsabel wayesethuma isithunywa kuEliya ngokuthi mabenze njalo kimi oNkulunkulu banezele futhi uma ngingakwenzi wena ube njengomunye wabo ngalesikhathi kusasa. Lo inkosi yabahabi lo muntu akasabuka ukuthi amandla okwenza zonke lezi zinto engibulala inqaba yabaprofeti bamanga. Akasabuka ukuthi bokwamandla kaNkulunkulu. Uma sethuswa isitha esiyinduna yamadimoni usenze njani? Usiyakhohle umsebenzi kaNkulunkulu. Akalindelanga isibusiso kuthiwa la ukholo luyaqina uma umuntu enza ngokwesethembiso. Uthenjisiwe lo muntu kuthiwa uthi uNkulunkulu nginawe. Lapho ufa khona ngiyokuvusa. Lapho izitha zakho zikuvukela ngiyobe ngikhona. Usekwenzile uNkulunkulu. Asiyifundi incwadi siqhubeka. Esezwile lokho wasuka wahamba ukuba asinde
waya eBersheba elingela kaJuda washiya khona inceku yakhe kodwa yena wahamba ibanga losuku ehlane waye wahlala phansi konwele wacela enhlizweni yakhe enhlizweni yakhe bengqongqoza kamuzi uNkulunkulu kuthiwa wacela enhlizweni yakhe yini ecida acela enhlizweni yakhe Enhlizweni ekuhlala ucela uNkulunkulu la ehleli khona ufika enhlizweni yakhe soku-empty akusekho lo nkulunkulu omnike amandla okubulala amadimoni usiyacela enhlizweni yakhe ukuba afe lo muntu akabuza uNkulunkulu ukuthi ungakanani umsebenzi ongibekele wona nami kuyenzeka ngelinye ilanga kuyenzeka manginosizi ngithi uNkulunkulu kade ngikhuluma izolo ngithi mina angathi mangisuke ngona ngithi uyazi emhlabeni akasekho umuntu engimthandayo emhlabeni ayisekho into emnandi ngoba khona ubumnandi engabuzwa bokuphila sisondele phezulu kupheduze kaphungelihle namhlanje akekho umuntu omuhle kumina angifuni ukuqamba amanga ngoba lapha la ngasondela khona ngiyengicabanga kube ngathi kuzothi mangifa ngifike kuyena inkinga angazi noma ngihambe kahle yini kodwa kube ngiyathi ngihambe kahle ngabe ngithi uyazi ukuthini kodwa inhliziyo isephambili kodwa inhliziyo nanini phambili ngoba angiboni lutho oluhle uthi ke uEliya wahamba ibanga losuku ehlane uyabaleka usuku lonke uyabaleka mase umbuzo Eliya ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukubulala lamadimoni akubona ngisho nekota yosuku obabulala kodwa manje sebaleka isikhathi sosuku lonke ngeke silalele ukuthi uyaba nenhlanhla ukusinda wathi sekwanele manje Jehova sale usuthatha umphefumulo wami ngokuba angilungile kunawo baba bayindaba umuntu ufuna ukufana noyisa ngabazi ukuthi uNkulunkulu wayekhona nikubona asihlukane nokufuna ukufana nabanye abantu kodwa sibe yilento uNkulunkulu asinike yona sisenhlanhleni ukuthi ufikile uShembe wathi nakho ukufuna uNkulunkulu baba bazange babe nalele okhokho bethu abazange babe naleyo nhlanhla yokuthi babe nomuntu ozoma phambi kwabo athi uNkulunkulu uthi akangithi ngisho noma ngithiwa baba nenhlanhla kodwa sibazi ukuthi kubona wenza njani wefuna ukwenzani ngapho uthi ke sekwanele manje Jehova sale usuthatha umphefumulo wami ngokuba angilungile kunawo baba akamfukile esandleni sakho ukuthi imisebenzi enginikwe yonke ngiyenzele uNkulunkulu inganani kuthiwa walala ubuthongo phansi konwele unwele abalaza abantu usaba ukufa kodwa egcineni uyabaleka futhi angibulawa uthi ngibulale uNkulunkulu kodwa uba ubebaleka umthetho wakhe usabisitha ahlulile akafuni futhi ukubulawa yisithi yena ukwazile ngamandla kaNkulunkulu into angasayithola enhlizweni yakhe ilamandla abe nawo uluvula inhliziyo uthe uvula inhliziyo angayithola wazethi wazi ukuthini phela labantu babulawe yimina uNkulunkulu kuzoba unamandla mase ngiphinde ngibulawe yibona mina awuphumelelanga kuthiwa walala kubuthongo phansi konwele unwele esinye siyihlahla esinabayo sigcwele nje unwele bheka kwamthinta ingilozi yathi kuye vuka udle ingilozi mifike yamthinta wabheka nanto ecebelengwane ngasekhanda lakhe elenziwe ematsheni ahlisayo nophiso lwamanzi wadla waphuza wesebuya walala phansi leli tshayelele kulona phansi konwele kuthiwa lashisa ngangokuthi kodwa engakuzikho uNkulunkulu efuna ukumkhombisa lashisa njengepani lokuthosa igwinya ngoba igwinya alitholayo icebelengane alithola lalithosa kuleli tshayelele kulona kodwa yena engashi kodwa wondliwa leli cebelengane alithole phezukweje uNkulunkulu ufuna ukumkhombisa ukuthi gcina isithembiso sami enhlizweni yakho wadla kuthiwa mesedlile wabheka ingilosi kaJehova yabuye yamthinta ngokwesibili yathi vuka udle ngokuba indlela yakho inde ithi ingilosi kaNkulunkulu vuka udle la kukhombisa into eyodwa
icala lokuyibulala lingakanani uyamona lo muntu befana nomuntu ofuna ukuyibulala kodwa uthi uNkulunkulu kuningi osazokwenza manje uma uyibulalile mina ngisazi isikhathi sakho lemsebenzi obokufanele uyenze yesithembiso sinikwe uNkulunkulu izokwenza ubani mawusufa ngomthetho okufanele umphefumulo ubuyele eNkulunkulu uma usosola uNkulunkulu ukuthi wena uzophila isikhathi eside uzokuya kubani musola umenzi wakho na noma sifa noma siphila singabe inkosi bathi ke wavuka wadla waphuza wahamba ngamandla alokho kudla izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40 waya entabeni kaNkulunkulu iHoreb wangena khona emuhumeni walala khona bheka kwafika kuye izwi likaJehova wathi kuye wenzani lapha Eliya na wathi ngishisekele nokushisekela uJehova uNkulunkulu washintsha manje usefuna uNkulunkulu manje kodwa manje ukhuluma iqiniso uthi bese ngisabe enyameni uNkulunkulu akasekho konke ngikwenzile bengishisekela ukubona wena ilento engisho ukuthi mangithi ngibuke emhlabeni ngithi kodwa uNkulunkulu wami akasekho fana naye ngihlaleleni kodwa yena kwenza isikhathi ufuna ukubona usenyameni ngoba khona ufuna ukwenza uthi wathi ke ngishisekele ukushisekela uJehova uNkulunkulu sebawuthi ngokuba abantwana bakaIsrayeli bahlahlile isivumelwano sakho yini edala sihlalela ingoba hayi ukuthi siyakholwa ufuna bazi abantu ingoba masiqalaze emumva la sisuka khona siyabona ukuthi abantu bahlukene nomthetho kaNkulunkulu amadokodo ethu akasenako okudala ngabe sabi nako ukuthi sesenza angasifundisanga kona uthi ke balahlile isivumelwano sakho badilizile ama-altari badilizile ama-altari akho babulele abaprofeti bakho ngenkemba kusele mina ngedwa sebefuna umphefumulo wami ukuba bawususe noJehova uyasho manje uthi cha bese ngifuna wena uthi kodwa bengingafuni ukubulawa yibona bengifuna ungenani ngiyacela ubona bebulala zonke into kaJehova hayibo ama-altari ahamba konke ukubulala into kaJehova mina usindani wasekhodla ukuthi uNkulunkulu khombile ngikuthumile kanti uNkulunkulu ufuna ukuvela ngaye seyedwa wena ngibulalisa amadimoni kungaphela konke kodwa mina ngingayiveza ngawe uwedwa usethini uNkulunkulu wathi phuma umentabeni phambi kaJehova bheka uJehova wadlula umoya omkhulu onamandla wadabula intaba waphahlaza amadwala phambi kaJehova kepha uJehova wayengekho emoyeni emva komoya wazamazama umhlaba kepha uJehova wayengekho ekuzamazameni komhlaba emva kokuzamazama komhlaba ngumlilo kepha uJehova wayengekho emlilweni uyabona izinto ayibonayo manje uyathuswa manje usekhulumile usabona selizwile zikaJehova ngesikhathi ekhuluma noJehova lade mfuni uyamkhombisa ukuthi mina mase ngifikile ngeke umelane nami la ngifika khona ngizamazama umhlaba uzomaphi la ngifika khona kufika umlilo uzokwazi ukumela umlilo ithi incwadi kaMalaki 3 ithi ubani uyakuthwala usuku lokufika kwasona ngokuba singomlilo ogcengisisayo nensipho yomhlaba yomhlanzi siyawuhlala sigcengisisa sihlanza isiliva sihlambulula amadodana kaLevi manje na ke uma solufikile usuku kaJehova lolo lifunayo wena kholwa isithembiseni sokuthi ngelinye ilanga uMnazaretha uyoba buhle ephinde kasikhombisa musu ukuphuma uye kwenye indawo uEliyeza ezwile lokho wagubuzela ubuse bakho ngengubo yakhe waphuma eminyango omhume bheka kwafika kuye izwi lithi wenzani lapha Eliya na wathi ngishisekele nokushisekela usaphinda wona lawo mazi ngakho ke sikhuluma leyo nto ukuthi einhlizweni zethu masilambele uJehova kunokulambela zonke izinto ezikhona ezweni eziphelayo hayi mfundisi asibone masibuya ngale kwehora lesihlanu bese siqhubeka nayo indaba Inanda 88.4 FM when we return more of the music you love.
Nanda 88.4 FM Chaboka Sambuthi lona kanye nomfundisi uJS Mhlongo ohlelweni usikhumbule kuphakameni sithe sikhona lapha ya ku Facebook page wethi sikhumbule kuphakameni phinde sibe khona futhi ku Facebook page wethi Nanda 88.4 FM siphinde futhi ungasithola ku WhatsApp othi 068 764 9969 068 764 9969 number leyo ongazithola kuyona ka WhatsApp uma kukhona imiyalezo ofisa ukuyidlulisa sisaqhubeka nayo indaba la sithe sekuyisikhathi la sivala khona umhlangano wamadokodo uyavalwa umhlangano wamadokodo sikhuluma ngayo indaba yamadokodo sukhulumile mfundisi wakhuluma uthi mawukhuluma kube khona izinto engizikhumbulayo nezivukayo nami kumina uthi mawukhuluma nje ngale ndaba okade uqeda ukuzisho uchaza nomNazaretha uchaza nendaba kaNkuluNkulu nokuhlala enhlizweni sisekuye amadokodo futhi ngizoyiqala njengoba ngiyiqalile ngoba kunendaba etshana engiyikhumbulayo eyakenzeka edolobheni laseMedina ngesikhathi somprofeti uMohammed kuthiwa kwakunensizwa eyayimpumputhe eyayihlala nje emakethe ihlala ihleli khona icela imali kubantu hayi kuthiwa ayidelela lensizwe idelela nje kakhulu phela uyabazi ke labo bantu ukuthi mhlambe mayi nokukhubazeka okuthile kodwa delele ngabe mhlambe uhamba ngewheelchair ngabe uhamba ngewheelchair yadelela futhi uphatha isibhamu lo manixabana futhi usho manje ukushaya manje lo muntu kodwa uyabona nje ukuthi hayi unola nalensizwa ke eyilolo hlobo lomuntu nje lingenasikhathi nje somunye umuntu kodwa ayibona emehlweni futhi icela nemali kubantu kodwa nje iyahlupha iyahlupha iyadelela hayi ke okukhulu kakhulu ke ngalensizwa kodwa khona engaboni ayingafuni nokumbona umprofeti uMohammed ayihlala ibezwe abantu bekhuluma bebabazi ukukhuluma bukaNkuluNkulu kaMohammed hawu umuntu kade enenkinga ngithi ihlala nabantu labahlale bexoxa nje isemakethe nje kuyaphithizela hawo ubani nje kade ukuthi hawu uvele wathandazelwa wasinda ubani useyahamba ubani kade engaboni useyabona ubani kade kuukuthi kwawukuthi kodwa kuhlale kukhulunywa ngezinto ezinhle nje ngaloNkulunkulu kaMohammed vele casuka iphele lensizwe uthi ayikho leyo nto uma khona loNkulunkulu pho kudalwa yini mina ngingaboni nalo Mohammed na wakhona dalwa yini mina ngingaboni pho akangisizi ngani mina yayimzonda nje imzondela lokho ithi yona ayiboni kodwa kuthiwa khona umuntu kaNkulunkulu la yindaba lo muntu angazi ukuthi mina ngiboni hayi ngenye imini umprofeti Mohammed naye ahamba emakethe kanti uzoyifica insizwe hayi iyakabalasa impela ngoba kuyona lensizwa kokuba ivangeli nje ukuthuka umprofeti uMohammed bathi abanye bekhuluma kahle ngaye hayi yona ivulela ivangeli ngalana nje ivela imushi ayikazi imbone ayikazi izwe nezwi lakhe ayazi lutho nje izwe izinto ezikhulunywa abantu bese ivele iyacasuka inkanyezi neselesele ayilalela umprofeti Mohammed lensizwa isho konke ayilalele hayi iziqede naye bese yasuka uyahamba ngakusasa buyi ezemakethe bese yayifica lensizwa ayifuna ayithola ayifica ihlalele bese efika ehlala eduze kwayo bese efike yayixoxisa nje baxoxe hayi thothi bayixoxela nje agcina ethi umprofeti Mohammed yazi siyaxoxa nje yazi ngiphethe ukudla la hayi asidle avule ukudla lokho akuphethe umprofeti bese yayifunza nalensizwa idlensizwa ukudla omnandi kanje hey ikuncoma ukudla komprofeti hey ayidle isuthe ahamba umprofeti aphinda abuye futhi ngelinye ilanga ayifuna aphinda ahlale awu
wena mngani wami awu baxoxa athi angikuphathele ukudla futhi no lokudla kwakho kumnandi okuphethe ngaleli langa hayi ake sikuswe-ke futhi awu akukhipha umprofeti Mohammed ukudla ayifunze futhi insizwa ithi hayi okunye-ke lokhu okuphethe namhlanje hey badle hayi kube mnandi hayi bagcine sebejwayelene sebabangani ithi mayilizwa nje izwi lomprofeti nje lensizwe ivele ijabule hayi bese ihlala kahle phansi uthi sekufika umngani wakhe manje sebezohlala baxoxe hayi baxoxe nalo mngani wakhe ekugcineni umngani akhipha ukudla ayifunze futhi yena adle ayifunze hayi badle kube mnandi kube nje hayi bazwane nalo mngani wayo hayi bethi mase bexoxa izixoxe nangayo umprofeti uMohammed ithi awubheke nje khona nalo muntu abathi umprofeti la uMohammed uhluleka ukubona nami ukuthi ngiyalamba ngize ngibone uwena mngani wami uwena ufika la uzongiphathela ukudla wakwafika nje yena kodwa kuthiwa umuntu kaNkuluNkulu akaze yena azafike nje kumina engilethela ukudla akaze angiphe ngisho imali yodwa le kodwa ubheke wena mngani wami wena uyakwazi ukuthi ungiphathele ukudla ungenzele ukuthi ahleke umprofeti uMohammed hayi bayixoxele futhi angithi lensizwa lena ilensizwa ngithi iyadelela futhi ayimnaka omunye umuntu ayikazi izibuze nokuthi wena mngani wami ubani hayi mama inikeza ukudla nje wamnikeza lokho amnika kona hayi uright akanamsebenzi futhi naye kuphela kanjalo ayixoxele indaba into ahlale ihlalele la emakethe uxoxe indaba acela imali kubantu khambe kwahamba isikhathi kwasho ukuthi nomprofeti iminyaka iyahamba usefica nawe kuba mdala wagcina engasezi la emakethe hawu umnganami akasafiki ayi kusho umngani wami hayi nami usengihlubukile hayi qhubeka kodwa naleli ivangeli layo lensizwa le lokuzonda umprofeti nelokuzonda uNkulunkulu nje iyamzonda uNkulunkulu kwahamba kwafika isikhathi sokuthi adlule emhlabeni umprofeti uMohammed kwaseke emva kwakhe kwase kuba uAbu Bakr owahola iIslam ngaleso sikhathi wathi mase sihola esehola iIslam wayeseqoqa abantu nje wasethi abake bamxoxele bonke abantu indaba abazaziyo ngomprofeti uMohammed hayi bamxoxela kwakwenzeka ukuthi umprofeti ngoba umprofeti wayenomkhubo uthi ezinye izinto ahambe yedwa athi mayizenzile futhi angayixoxi kodwa abantu bazazi manje uAbu Bakr useyazizwa lezi zinto usefuna ukuza ukuthi aningixoxeleni ngomprofeti ukuthi yini ayikayenza yazi yafika nale ndaba le kuyena ukuthi hayi kuneninsizwa futhi lapha emakethe ezimpumputhi yazi lensizwa yayimdelela umprofeti namanje futhi samdelela khona engasekho emhlabeni kodwa umprofeti wenza kanje Abu Bakr athi hayi naye usafisa ukuyibona lensizwa hamba emakethe ngempela afika phethe ukudla afika ibingelele lensizwa ngoba ayibona hawu sawubona mnganami hayi lensizwa umngani wakho ubani wena ngikwazelaphi mina athi hawu engani mina lo kade hlale efika la ekuphathela ukudla namhlanje ngiyafika ngikuphathela ukudla lensizwa hayi ngiyamazi mina ongiphathela ukudla akakhulumi njengaye unezwe elipholile yena uthi mayikhuluma nje unezwe elipholile hayi leli elifana nelakho wathu Abu Bakr wathi imazi ngempela umprofeti yazi ngisho izwi lakho ukuthi wayikhuluma kanjani waqala naye washintsha izwi wasekhulumela phansi wakhuluma njengoba kwakhuluma umprofeti base behlala nalensizwa bathi mabehlala phansi bekhuluma siyakhuluma lensizwa ithi hawu uyabona nje umngani wami lo kade efika ubekafike ubengakhulumi kodwa kakhulu ubekahlalela isiyamxoxela ngomprofeti angiphe ukudla angifunze angenze konzeke kanje yaxoxa wazi wafikelwa inyembezi uAbu Bakr lensizwe impuphuthi imxoxela ngezinto ayizenzelwa umprofeti uMohammed ke nababeyazi le ndaba wayebayalile ukuthi baze bangayitsheli le ndoda le ukuthi uyena lo
ofikile ngoba kwakusedolobheni abanye abantu futhi babengamazi umprofeti kodwa babemazi babeyifihlele lensizwa lendaba yaxoxa athi ubheke nje umngani wami lo ngasafika manje wayengcono kabi kunanana lo muntu wakuthiwa uMohammed lo ngasekho ongakaze azafike nangalilodwa usuku la kumina kukhona into angiphathele yona uAbubakar wabese ixoxela lensizwa wathi wathi yazi ubani lo owayifika la ekuphathela ukudla angaze ngimbuze igama futhi ngangenandaba negama lakhe kodwa yena nje into ekhona uthi wayengiphathela ukudla uthi waseyamtshela wathi umprofeti uMohammed lo esuke efike la kuwena wahlala nawe ekuphathela ukudla uyena wayifika njalo ezokupha ukudla hawu yaqala yathuka lensizwa manje hawuna waseyamxoxela ngendaba hawu ekugcineni kodwa indaba la igcina khona igcine ekuthini lensizwa le eimpumputhe yagcina isiyimuslim nayo yaphenduka yakhona kodwa yahlala impumputhi njalo ayizange izivuleka amehlo kodwa yaqala yabona ngamehlo kamoya yangabe sabona ngamehlo wenyama ilento umfundisi kade uyikhuluma engikhumbuza le ndaba ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha kufaka emlilweni akukhiphe ngale ukuthi lento le wena obuyifuna lensizwa yayifuna ukubona kodwa yagcina ingazange izibone ngokwenyama kodwa ekugcineni uthando umprofeti uMohammed ayithanda ngalo nayikhombisa yona yagcina ukuthi esehambileke yena kodwa yakwazi ukuthi igcina imbonile uNkulunkulu kaMohammed ngokuthini ukuthi ukwazile ukuthi ayikhombise uthando avuleka amehlo kodwa kwavuleka ihlo likamoya langavule lavuleka ihlo lesithathu kodwa elesihlasikhathi esile lingasebenzi lento ke mfundisi kade uyisho ukuthi thina sifune ukubona ngezimoto ngabafazi abaningi ngemizi emihle kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi angithathe nginje nejezi lami leli lodwa nani angisebenzise nginje kuze kube sekugcineni futhi khona sikhulume la emsakazweni mfundisi silalelwe yinkulungwane zabantu zisilalele la zisibuke ku YouTube zisibuke ku Facebook kube yinkulungwane zabantu abanye basizakale abanye abanendaba kodwa uNkulunkulu thina sihlale sinje khona into esho incwadi kaPetro 4 15 to 19 khona ukuhlupheka ngokujeziswa bese kuba khona uhluphekela indaba kaNkulunkulu eke ngiyifunde ngokuba mangingabikho kini ohlupheka ngokuba engumbulali noma eyisela noma engowenza okubi noma engozigaxa ezindabeni zabanye umuntu ungathi meswele bese wazi ukuthi uswele nje ngoba kuwokubi ngoba munye ohlulelayo munye wazi ukuthi usizi lwethu uqondene nani uyena kuphela owaziyo mhlawumbe usizi lenza ukuthi wena ungamboni uNkulunkulu ufuna ukuqala wena ukuthi uzombona yena khona abanye abanakho konke kodwa ongekona ukusindiswa komphefumulo okukusinda kwenyama abanye bayibhayisikobho ebukwa abanye bashumayeza abanye kodwa bona bazongena enkazimulweni acele konke akuthole ebese ekhuluma ngezinto anazo kumina yena ubezoba intshumayelo uyazi ukuthi lento ifana nomuntu oyozingela uzingela ngenja bese ibambile inyamazana inja ayitholi lutho upasobheke noma inini umuntu nezinto ezinhle othi uNkulunkulu mangingafani nenje ephume nomzingela uzingela engathola lutho kukhona konke enginako okubatshazwa abantu ukuthi uNkulunkulu ungithandile kodwa mangingathi mase kufika phambi kwakhe bese ngiyaliwa ithi ke lencwadi mangingabikho kini ohlupheka ngoba engumbulali noma eyisela noma ongewenza okubi noma engozigaxa indabeni zabanye kepha uma ehlupheka ngoba engumKristu makangabi namahloni yeyi makangasho ukuthi
angikwazi ukuhlala phansi ngikhulume kanje ngoba uzothi abantu kungenzelani lo shembe mangihlale kanje ngoba ngikhuluma indaba yasezulwini engafani nendaba yenyama ithi ke lencwadi makadumisa uNkulunkulu ngenxa yalelo gama nje lokuthi khona into okuthiwa uNkulunkulu ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu kepha uma kuthathela kithina kuyakuba yini ukuphela kwabangalaleli ivangeli kaNkulunkulu na uma usizi limbethe thina sihlele eduze kaNkulunkulu kungasembethe kodwa ngokuthi sababulala kungasembethe ngokuthi samasela kungasembethe ngokuthi sabantu abadayisa imizimba yethu ube senze okubi kodwa kusimbethe ngokuthi sabatwana bakaNkulunkulu ilithike lencwadi kuyoba yini kwabangayilalela indaba kaNkulunkulu ngibuza ukuthi kuyoba yini kwabantu sebengenile eNazaretheni sathi masibakhumbuza ukuthi inkosi yasekuphakameni ushembe wathi kulokhamba kwakhe wathi lokhamba kwakhe bese bebuka ukuswela kwethu bangabuka indaba kaShembe sikhuluma ngayo uma olungileyo esindiswa kalula kalukhuni uma olungileyo esindiswa kalukhuni kuze kuhleka abantu bethi kukusiza ngani ukulunga kwakho akusheshi okwakhe nje kuba likhuni uthi kumbuzo uyakubonakalaphi ongamesaba uNkulunkulu noyisoni na umuntu ogcina yonke imithetho okhuluma indaba kaNkulunkulu esindiswa kabukhuni eswele engenalutho ecela enganikwa lutho kuyoba njani kwabayizoni abangamthanda uNkulunkulu na ngakho ke abahluphekayo ngokwentando kaNkulunkulu mababeke imphefumulo yabo kumdali othembekayo ngokwenza okuhle lento ingikhumbuza le ndaba engake ngathi iyenzeka emzini wasePhleni esikhathi senkosi inyanga yezulu kuthi abafundisi bake babamba imeeting bekhala ngento ababeyibona ukuthi kufika abantu la abangesiyo amaNazaretha umuntu abeka ukuthi uBhobho nje acela umsebenzi noma beka uSheleni nje acela umsebenzi kuyabe kuqiqiwe abuye emva kwensukwana usezobonga ababa ngutholile umsebenzi afika omunye acela imoto kuyabuya futhi emva kwensukwana baba ngafika lana ngo2 Bhobho nganikela ngacela imoto nayi ngihamba ngayo imoto inkosi kubusise useyitholile imoto yonke into nje bona bayithola kalula labantu abangeze bebuza ukuthi thina nje abasihamba noShembe sihlupha ngaka isikhathi eside kangaka indaba kudalwa yini uShembe acheme anikeza abantu abangakholwa kalula thina kodwa kwethu kube nzima base behamba bembuza inkosi yahleka kancane yathi nithini bafundisi baphinda futhi baba sahambe nawe eminyakani siyanikela sibika usizi lwethu kodwa thina hayi aliphe kodwa manje sibona makufika umuntu la kwena abe akhipha uSheleni nje akhipha uSheleni nje umuntu akhipha uBhobho nje umuntu acelayo kuyabuya usezobonga useyitholile imoto usekuthelile ukuthi yindaba thina ithi inyanga yezulu bafundisi kukhona abantu la emhlabeni ababa la emhlabeni yonke into yomhlaba yabo uNkulunkulu ke uthi umuntu wasemhlabeni mayifika kumina la kunento yakhe engamlungile emhlabeni uthi wathi nje inento encane eyisithini uthi mina ngifike ngithi uthi angisebenzi kakhulu ngeke isuke leyo nto bese ayithola izinto zakhe zasemhlabeni uthi kodwa kunomuntu wala emhlabeni oyothi mayidlula la emhlabeni ngisho sethanda ngeke azambone uNkulunkulu kwenzayo uthi noma ngenzani ngeke azambone uNkulunkulu kwathi manje yonke into yasemhlabeni ifanele ayinikezwe la emhlabeni aneliseke anikezwe yonke into ayithole yonke into yakhe la emhlabeni esela emhlabeni uthi ningakhathazeki bafundisi inganikhathazi lento enisuke niyibona umvuzo wena umkhulu ezulwini manihambe kahle kodwa ngalawo mazwi uShembe wayengachazi ukuthi amaNazaretha abantu abadalela ukuhlupheka cha amaNazaretha awadalela kodwa wayihlukanisa ukuthi khona abantu
basemhlabeni nje kuphela lo muntu nje owasemhlabeni nje kuphela khona umuntu ozobusa emhlabeni nakazava ukuthi aphinde abuse ngoba uNkulunkulu umnikile emhlabeni ukuthi lokho angikunika kona ngikunikela wena ukuthi ungilekelele ngokuthi usize abanye abantu nabo bakwazi ukuthi siyasebenza la ngikuphathisile lokhu ukuthi uzosebenza nawe ulekelele la emhlabeni ngalokho engikuphathise khona yenye inkinga la khona la ngifuna ukudlula khona khona indaba engifuna ukuyixoxa kodwa ngifuna ukusho lento ukuthi yini ukuhlupheka kudalwa yini ukuhlupheka ukuhlupheka kudalwa ungalandeli imigomo obekelwe yona ukuhlupheka kudalwa ukuthi ubuka izinto zabanye abantu ukhohlwa iseluleko ikhohlwa ukuthi mina kuthiwe kumina emva kwalomthandazo kuthiwa ngenzeni thabathi igejulimi suqedileke ngikhohliwe lokho ukuthi mina usuqedileke ngitsheliwe akushiya ukuthi thatha imali yothenga imoto uNkulunkulu into asabele kuyona uNkulunkulu ensimini aseyidena akatshalanga imoto uNkulunkulu emthimini aseyidena akatshalanga yonke into watshala inkomo nembuzi nesihlahla nako konke wathi dlanini lokhu kodwa ngenxa yokukhohlwa uNkulunkulu sesifuna izinto ezenziwe ngezandla sibuka into zabanye abantu izinto ezenziwe ngezandla zabantu basemhlabeni asibuka ukuthi uNkulunkulu ikuphi kuthini angidlule lapho khona indaba esayithembisa ngizothi nqampu kuyona noma bengafikanga basekuphakameni kodwa ngingakafiki lapho ngizoxoxa indaba eyodwa kunye ngifuna ukusho la ukuthi asihlukane nokuthi njengoba sihlukene nje mhlambe kane noma kangaki angibabala abanye ukuthi sihlukene kane bese sithi okudala sihlukane ingoba elami ibandla elingcono isikhathi esikusona kukhulunywa ngaso cishe ukuthi lapha encwadini yabaseThesalonike yesibili 2 uyifunde noma uyifunde usifike 17 ikhuluma ngesikhathi esikusona asho wathi kuzisikhathi senkokhelo sesikhathini senkokhelo kubantu bonke noma emakhosini wonke ahlalile kunomiyalelo owenyanga ezulu uqala kubhombela okhuluma ngokuhlukana okaphasha lo engizokhuluma ngaye ukuthi uthini mase ezohamba 1986 uthini 89 no isho 80 uyikhuluma ngo86 uyikhuluma ngo86 uhamba ngiyakubona kodwa isho ngo86 ezohamba ngaleyo nyanga ukhuluma ngalento engizoyikhuluma zoxoxa leyo ndaba bese ngikhuza abantu ukuthi isikhathi senkokhelo musu ukuthi thina la egenyezini njengoba ngisegenyezini yila kuyikhona khona la mzwane kuqhamuka la kuyikhona khona kuyokwenzeka lesigijimi senkosi esithi uMnazaretha ubuhle ephindwe wasikhombisa abukaphindwe wasikhombisa kusenzeka izinto uNkulunkulu angahambelani nazo ngoba nithandane kuthiwa abantwana baNkulunkulu bayathandana angifunda incwadi kuqala Thessalonika besibili isahluko 2 kepha siyanxusa abazalwane mayelana nokufika kwenkosi yethu Jesu Kristu nokubuthanela kwenu kuyo ukuba ningasheshi ninyakaziswe engqondweni yenu ningethuswa noma ngomoya noma ngezwi noma ngencwadi ngokungathi ivela kithi sengathi usuku lukaKristu selifikile nani kaMnazaretha ningathuka ngathi sekufikile usuku olukuyophindwa kona uMnazaretha abube buhle ephindwe wasikhombisa akuyona into yokuqala le ithi asingathuki mase sibona kudilika intaba bese selifikile usuku alikafiki ithi ke mangabikho umuntu onikhohlisayo nangayiphi indlela ngokuba hali ukufika kungakaveli kuqala ukuhlubuka kwambulwe umuntu ongenamthetho indodana yokulahla abahlubukile nabantu enzana amaculo kaNkuluNkulu emaholo la okwathiwa yihlabelela ko namhlanje sekuphendwa ngamaculo aseculwa abantu abathi khila hlekile akulahleki ikhila lezi zihlabelelo othi uyihlabelela kusinda umuntu iBhayibheli ngilifuna ukuthi iBhayibheli elingcwele kodwa ngize ngezwe kuthiwa khona umuntu wathintwa ngalo wasinda kodwa lihlabelele ngisiphethe sokuyikaningi abantu ngifike ngithi
asiwathinta amanzi ngesandla thina ngibeka isihlabelelo phezu kwamanzi athi umuntu kwenzekile obukucelile ngesihlabelelo ngoba sisihlabelelo esingcwele sithwele zonke ihlabelelo ezumhlatshelo ozosindisa umuntu ngakho ke omelana nakho konke kuthiwa undodana yokulahla omelana nakho konke nosikhukhumeza phezulu kwakho konke okuthiwa kuNkulunkulu noma into ayikhonzwayo azazihlalise ethempelini kaNkulunkulu ezishaya uNkulunkulu anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini ngantshela ngalokho na ithi inkosi ilanga 1968 ithi mhlambe kuyovela oshemba bothi phuzana iya prophet iseyodwa wayesekhuluma ngoshembe wayesekhuluma ngoshembe lesikhathi esikusona sa prophetwa sikhona akukona okwakho kwahlulela ukuthi le yona le yithu uma singabe ukuba senzekanga ngabe ushembe wayekhuluma inkohlisi weqamba manga asiqhubeke 6 senikwazi ukubambezelayo ukuba ambulwe ngesikhathi sakhe ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho isiyasebenza imfihlakalo ongazi namthetho manje ngiyangithe abanye bamemeza ngo52 umthetho washo umuntu akumeze ngo2 namhlanje abantu bagqoka imnazaretho ongayathi qhamukapi namhlanje abantu banamagama banezinto abazenza angayivumanga ushembe uthi le ihlabelelo zimiselwe bakufunda kusekuqaleni nehlabelelo zabo kodwa bakwenzi lokho le ncwadi ke ikhuluma ngezinto esizoyibona ngaphambi kokuthi kuqoqwe umnazaretha buphindwe kasikhombisa uthi ke kuyovela nendoda engenamthetho uthi ke ya indodana yokulahla lapho ke uzakwambula lowo ongenamthetho uyakumqeda kumqeda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo imchithe ngokubonakala kokufika kwayo akaqedwa ke imithetho isaphulwa namanje wena wawusuthi wokwena okuphelele akuqedwa ngani okunye ingoba akakafiki isikhathi sokufika kozoxoxa abuyisele ndawonye ngoba uma sekufika okuphelele konke lokho ngaphelele kuyaphela asiqhubeke 9 lo okufika kwakhe kungokusebenza kaSathane ngawo onke amandla nezibonakaliso nezimangaliso zamanga nengibonaliso zamanga engahambi nomthetho kaNkulunkulu nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe iqiniso abalifuna abantu ukhulunso ukuthi cishe uthi uphethwe izungu asiyazungu uthini okudala ngamla izungu ngoba nikhuluma umuntu kaNkulunkulu sithatha kaNkulunkulu bayizungu sithatha kaNkulunkulu ya ngalokho ke uNkulunkulu ubathumela amandla okuduka baze bakholwa amanga ukuba bonke abangakholwanga yiqiniso benamele ungalungi balahlwe labantu angakubenzela uthoke laba sebenika umoya okuduka uNkulunkulu ngoba khona agcine sebanikile wona niyakufuna lokho shonani khona eke ngixoxeke ya ngithe ngokudlule mhla ka15 March 1970 inkosi eBhek Messiah ngolise ngokudlula ngithe gospel eBhek Messiah ibiza abantu ithi abagqoka umNazaretha kanti sithumele undlangisa ukuthi akalanda uphahla ngenze ethi nazi ukuhlukana inkosi yakwenza ngamabomu ikwenzela lesikhathi kodwa akusho ukuthi asihlale sibukele bese salana ngoba mesalana silwa siphikisana ngisho sifikile ingilozi yokuhlangana ngeke isebenze kuthina ngoba sesikhomba siyakuthanda ukuhlukana sokuyingona inkolo kuthina ngeke ingilozi sisebenze makunjalo mase befikile angizosho ukuthi yathini kodwa khona amazwi ayawakhulumayo ukube bebevumile ukuza usekuphameni bengizothi akhulunywe umuntu wakho yes seyigcizelele leyo seyigcizelele emfundisi le ndaba yokuthi abantu amaNazaretha asekuphakameni noma abagcotshwa bakhona sibamemile sasikhipha isimemo ngesikhathi sesikhumbuzo ngaphambi kwesikhumbuzo sikaPhasha cha ibona abangafikanga kungathi kusasa sekufika mhlawumbe umuntu wasebuhleni
noma owakephi bese kuthiwa awuyindaba thina ningasimemi sa ibona abangafikanga kodwa ukudala ngiyikhuluma into eyodwa yeah ukuthi kodwa sasho sathi sithi sikhumbule ekuphakameni ngoba phashwa sekuphakameni nazo uthi ke ngo1986 ngenhlanhla umuntu okuthiwa washutha lapho ubaba wami omncane ozalweni oqhamuka ngaphesha kothukela ubaba uIthawu ngithi ugcine umshumayeli insizwa akithi nje esikhule siyibona ubaba kumina uyena owashutha ngalelo langa ithi le ndoda engixoxelayo ithi 1986 ithi kwakuzungeza umuzwa sekuphakameni ithi kwaqala kwayisabatha ithi inkosi uPhasha ngabusho lanti inkosi uPhasha ngisho ngoba kufanele ngisho sifundisa ukuhlonipha thina asifundiswanga ukuthuka inhlamba lokhu engikuxoxayo ngikuxoxa ngoba wathi uShembe kuzokwenzeka kwenzeka uma ngingasho ukuthi inkosi ephambene nesikhathi esikusona inhlonipho isemqoka kakhulu yeah uthi ke uManazaretha njengoba bengila kukhona kule ncwadi njengoba bengila bengizoba umzanyana sengiyahamba sengizohamba usho ngo86 sengizohamba uthi kodwa sengilinde inkanyezi abantu bathi ingabe yobonakala ngani kuthe ngawu 86 kuzungeza umuzwa sekuphakameni badila kwakusekhona inkosi yasemlwandle undaba ezithu ngonyama inkosi yasemlwandle kuthiwa kwabonakala intombazana igijima ngenzela ukuthi nazi ukuthi akazenzelanga nje kodwa wayengena esiprofetweni sokuthi uyogada umuzwa sekuphakameni igijima intombazane mifika intombazane ifika iguqa phambi uthi le ndoda engixoxelayo ithi zathula izigubhu ngijabula ngoba nobaba omncane uIthawu wakwangixoxela le ndaba engishumayeza ke ngase ngithi baba ngiyahlonipha ngaphakathi kodwa njengamanje mina ngikuleli qembu elinye ngikunyanga yezulu la ngikhona kodwa ngiyayihlonipha yonke lento ngoba wakhuluma ngayo Shembe ngakho ke angifuni ukuthi I'm wrong nami ngikho wrong ngingabelwe lokhu namhlanje ngabela ukulandela inyanga yezulu wabela ukulandela uPhasha kodwa engikuthanda ubaba omncane ukuthi siyezwana yeah umuntu nomuntu wabele lokho abelwe kona kodwa namhlanje ngifuna sibheke ukuthi esabelwe kona kukhulunyiwe yini ngakho uthi ke babona intombazana iqhamuka phezulu endlini angathi babe maphi le ndawo ngoba uthi yaqhamuka igijima uthi ithe ifika yayisifika iguqa phambi kwenkosi yasemlwandle endala uthi wakhuluma intombazana uthi ayisithulise izigubhu inkosi yasemlwandle yayisithi Manazaretha ibuza ukuthi inkosi asikhuzi ngani ingcwele ngoba nayo inkanyezi akhulume ngayo isivelile phezulu kwendle yesonto uthi saphenduka sonke sabuya phezulu kwendle yesonto uthi sayibona inkanyezi uthi le inkanyezi kwakuthi makukhuza ingcwele inwebeke ibe enkulu kuthi mawuthula amen yehle uthi njalo masikhosi ingcwele kakhulu inwebeke ibe enkulu masehla yehle ngixoxela indaba eyodwa lento ukuthi akungathi mengikwenye indawo mengibona mhlambe kukhona engathi kungconywana khona bese ngithi ngoba kuyikona kona umuzwa neqhamuko kuyikona kona umuzi wasekuphakameni uyoba umhle uphinde kasikhombisa uMnazaretha buyohlangana ube bunye njengamanje sesikhathini sani senkokhelo leyo ukukhulunywa ngayo katsabanga isikhathi sokuthi namhlanje sikhulume kakhulu okwethu senze okwethu njengoba ngithi nje namhlanje insimbi ekhala ekuphakameni yaqala ubhombela khona abantu umikhala bathi insimbi yamadimoni kodwa wathi uShembe yokhala iziwe umhlaba wonke leyo nsimbi uyiguqela iyokhala endaweni eyodwa yokhala wathi uzwala umhlaba wonke ngesikhathi uzwala umhlaba wonke kufaneleke ilandelwe iwashi likhona wathi kufanele kuthiwe esontweni ngo9 o'clock kufuna kuqala inkonzo uShembe akayikhuluma inkohliso mayithe iyokhala ekuphakameni izomhlaba wonke kuyokwenzeka njalo ukuthi akakenzeki manje akuchazi ukuthi ngeke kwenzeke sengiyadlula ayikazi yenzeke lento lapha la idonswa khona phezulu la ihleli khona India lalapha ngasenhlanzini mungwehlo uzoyibona indle engapheli eloku yakhiwa ngingakazalwa
hayibo kwakube kusagibela umuntu kuyona awe noma shiye phansi esekhokhela kuthiwa lapha ikamadanzi ingana ngiyanixoxela namhlanje ngizwe nje khulunywa ngomadazi ngani akuyena kumadazi ingane uyena owehlule ukuthi umadazi ingane athi madazi ingana uzama ukuthi madazi ingane uyidaza kanjani inkani uthi kubangani bakhe ayahamba nabo odube walapha enhlanzini ukhona udube wakwaba ngithi webookkeeper wenkosi naye wakaba ubookkeeper weyidolo zenkosi angithi udube wefundisiweke mekhuluma nabo nabanye lelindiya lithi ngifuna ukwakha indlu eyistairs ezolingana nalendlu yakhe oshembe lapho kuzokhala insimbi uthi ke umakhowayo uthi ngeke uyakhe eyofana neyakhiwe yimini ngoba leya iyokhala insimbi yasezulwini wadazi inkani umadazi ingane wathi ngizoyakha wagcina kwi-floor kobe kusagibela umuntu awe noma athatha imali abaleke nayo kwaze kwashaya 1985 kwaqala udlame wabaleka umadazi inkani wayishiya indlu yakhe ingaphelile ngoba wephikisana noShembe manje na ke kunini la khona lensimbi sifanele sithi kaSathane kunini la fanele sithi kaSathane khona ngoba into esemqoka ukukhala kwayo ukuthi shawo bada kusemqoka akukho umqoka iyona esemqoka ingakho manje mina ngizofuna ishawo ofunwa yimina ofunwa wena kanti wahamba owokuqala wayishayayo hayi ukuthi ungezohamba emhlabeni walandwa eSwazini uZulu uJabulani walandwa eSwazini Jabulani Zulu walandwa ngenye indlela angayazi umfana wenkomo walandwa kwathiwa wena mfana uzobuza oshaya lensimbi uyafika uyayibona le ndoda kodwa kuyona yile ulando babamkhulu ngoba sinaki mfundisi abantu esihlale nabo abanemlando emngaka azikho ngisho izithombe zabo labantu bakufaka kanje zibekwe yonke indawo madliwa ingwenya yibo bonke oJabulani Zulu abantu esihlale nabo iminyaka emngaka bonke umfundisi uHlobo bonke umfundisi uHlobo owashathazwa wafaka esikoleni owaluselwa uShembe inkomo elusile afike umfana wenkomo amlusela ngoba embizelana indaba yakhe ifana nayakhe uZulu iyafana nekaZulu ngoba nayo bonke abalandiswazini owayificwe elusile elusele ihlalele etsheni bahlala naleli khehla ngalazi ngisho ukuthi ke isikhathi esikusona asiyeke ukuthi kube ngathi sesikwazi ukuthi sesazi izinto eziyizo sisazohlulelwa thina ngokuhlulwa imithetho isikhathi esikusona kukhulunyiwe ngaso khulumile uShembe ngaso ngakho ke hlala la ukhona kodwa la uhleli khona bheka ukuthi imithetho kaShembe yiloko esizokwenza la ithi incwadi kaJakobe 2 verse 4 kusizane bazalwane nami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi na ukukholwa kungamsindisa na uma umzalwane noma umzalwanekazi behambaze beswela ukudla kwemihla ngemihla kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe kepha ningabaphi lokho okudingwa ngomzimba lokhu kusizani na kanjalo ke nokukholwa uma kungenayo imisebenzi kufile ngokwakho kepha omunye uyakuthi wena unokukholwa mina nginemisebenzi ngibonise ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi nami ngizakukhombisa ukukholwa ngemisebenzi yami ukukholwa kungenamsebenzi kufile manje inkinga ke abantu bakhuluma ngemisebenzi bayebethi imisebenzi yile yokuthandazela umuntu asinde cha imisebenzi umuntu engaguli elambile nayo lesisho uthando kuyiphathi yakho umfundisi ukuthi kusizani ngizonda omunye umzalwane ngibe ngithi ngiyakholwa ake siye kuMateyu 7 ebathi uShembe ukube mina nginina ngabe ngicela uthando siqhubeka thina siqhubeka nenzondo kodwa sibe sithi silandela yena uShembe
ukholo ongenamsebenzi lo eke sizona umsebenzi ukhulunywa ngani Mateyu 7 yeah thumela sentabeni siqale ku 19 ku 18 umuthi omuhle ungethele izithelo ezimbi nomuthi omubi ungethele izithelo ezinhle yilo nalo umuthi ongatheli izithelo ezinhle uyakunqunywa uphonswe emlilweni 20 njalo ke niyakubazi ngezithelo zabo 21 asibo bonke abashoyo kimi ukuthi inkosi abayakungena embusweni wezulu kuphela owenza intando kaBaba usezulwini abaningi baya ukuthi nansoka indaba abaningi baya ukuthi kimi ngalolu suku inkosi asiprofethanga yini ngegama lakho sakhipha amadimoni ngegama lakho senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na khona ngiyakufakaza kuba ukuthi angizange nginazi sukani nini kimi nina benzi bokube ngalokho nalowo yilowo owezwa amazwi ami awenze uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu phezukwedwala layithela imvula kwafika izikhukhula zavunguza imoya yayishaya leyo ndlu kepha kayiwanga ngokuba yayisekelwe ngedwala kepha yilona lo wezwa amazwi ami angawenzi uyakufaniswa nendoda eyisula eyakha indlu phezu kwesihlabathi layithela imvula kwafela izikhukhula kwavunguza umoya layishaya leyo ndlu yawa kwaba kukhulu kuwa kwalowo muntu kwathi uJesu seqedile lawo mazwi isixuku samangala ngokufundisa kwakhe ngokuba wayefundisa njengokwamandla njengokwababhali babo kuthiwa ke akusholo ukuthi wawusindisa abantu kodwa enyameni wawubondla yini abantu wawumbathisa inongambethe wawumondla inolambileyo wawubasiza ngani abantu ngoba lokho okhuluma ngakho kwamandla kaNkuluNkulu akuwona wakho ubheka kweshosha akuwona umsebenzi wakho ubheka kwempumputhu ukusuma kweshosha amandla kaNkuluNkulu kodwa okwakho ukuthi ukhipha abokuzojabulisa wena enyameni unike omunye ongenani ulambe wena ngoba usizo omunye makhulu lawo mazwi mfundisi khathi ke manje sesikhomba ukuthi siyishumi nje imizuzu ngaphambi kokuthi siphume ngithi ngiyabheka la Facebook awuvuma ukudonsa kanti manje iwona bekufanele siubheke impela kodwa ke sizoya lapha ku WhatsApp bese siyabheka ukuthi uWhatsApp wethu kukhonani ku WhatsApp nakho ke angena ama voice note ngiyayizwa imiyalezo yangena ngiyazi uba kuhlongwane okuba siqale la siku WhatsApp manje imini yesabatha imini enhle yesabatha babusamboti ngihleli nani ngizwa kahle uma uthi inkosi ilanga lathi akukhona esontweni lana sisemnyangweni wezulu usuku oluhle from nathi Miya yebo Miya kunjalo siphinde sibone la sisebona uWhatsApp nakho ku WhatsApp wathula uzothi usuka uvela ungena inqwaba ama message la sesithi yaphuma khona inkinga enkulu nje uFacebook Canon wazi wakude kanti uFacebook iwona bese udinga manje angwazi ulahlekile ukuthi alahlekele uFacebook sudinga kangaka ukuthi bathina abalaleli ngakhona kuFacebook kodwa cha khona sisenkingeni kaFacebook nje sizoxolisa nekubalalela abathumela imiyalezo khona kuFacebook ukuthi asikwazi ukungena khona ngebhadi nasefonini yami awukho kulezi insuku angina WhatsApp efonini angina Facebook kodwa ungakwazi ukuthi usithinte khona la ku WhatsApp wase station othi 068 764 9969 068 764 9969 uzokwazi ukuthi usithinte lapho
njoba sekushoshela ke manje ukuthi siphume siyathemba ukuthi le yamadokodo ngisho kumuntu ongelona iNazaretha igcina icacile ukuthi makukhulunywa ngamadokodo kukhulunywa ngani ukukhulunywa ukuthi akwenzekeni ngawo sicele uNkulunkulu wasekuphakameni asiphe umoya wothando lolu athi uShembe iyona into engabe siyicela sicela uthando ngoba uthando ilona elenza konke ilona luyiglue lusibekela izinto ilona luyiglue ukuhlanganisa yonke into noma singayihlanganisa into kodwa masihlanganisa ngaphandle kothando ngeke izihlangane ngoba iyama nenzondo phakathi sithi siyenza sijaha ukugadlana futhi sokuqedana sodwa ngoba vele asinalo uthando njengoba kodwa masiyenza ngothando izochuma izoba yinhle izothela ithelo ngoba izobe ihamba noNkulunkulu phakathi uNkulunkulu uthando isihloko sethu namhlanje ngisisho njalo uNkulunkulu uluthando uNkulunkulu maye uthando ke uma sinothando nathi chaza khona ukuthi shuthi sinoNkulunkulu uma sinothando sinobuNkulunkulu uma singenalo uthando asinayo uNkulunkulu asinabo futhi ubuNkulunkulu mfundisi sishoshela ngasemaphethelweni manje alokhu uNkulunkulu abesiphe khona namhlanje sizobonga nje komdala weinsuku ukuthi ukwazile ukuthi asigcine size sifike lapha sengenza iphutha nje noma ngibingelela ngangabonga ukuthi umdala usigcinile wasivutha sakwazi ukuthi size la abusise bonke abayingxenye yalolu hlelo baningi abayingxenye yalolu hlelo abalalela abasemakhaya umfoka Job usithwalayo azosibeka la umshumayeli nabanye owayinikela nje nabanye abayingxenye yalolu hlelo cela uNkulunkulu wasekuphakameni asibusise sonke asikhumbule singadingi singasweli kodwa singadinganga singasweli singathi ke mase singasaswele bese sikhohlwa uNkulunkulu ngoba ijwayelekile leyo nto ukuthi ungasweli kubuye kusiqhelanise noNkulunkulu sigcine ngizwe kuthiwa khona insizwa kuthiwa jackpot ngale yaminyaka eyacela ijackpot ekuphakameni yawina ijackpot ngicabanga ukuthi walapha ngakaduma ngoba kunomzi ukuthi kajackpot lapho lapha ngakaduma khona la iduze ngiyakwazi nje yabona uma ufika opposite kaKhasimba lo mgwaqo ushona kaduma umuzi wesibili lapho ukuthi kajackpot emva kakaduma ungafika kaduma umukhupha ngomgwaqo nangala kajackpot kwakuphesha komgaqo umgaqo ohlange ngiyabona umgaqo omdala hayi ngoba senesikhashana ngiyafisa ukufunda nje lencwadi ayifunde mfundisi ngiyifundela into eyodwa ngiyifundela ukuthi bayifundisisa abantu kukhulunywa ngefa la kanti kuShembe lo yifa yini ngani ifunde nihlale kuyona lencwadi ikhuluma ngesithembiso wathina siphezulu kwesithembiso bazalwane ngikhulumisa okwabantu nokuba kuyintando yokugcina yomuntu eyaqiniswayo akekho ichithayo noma anezele kuyo manje isithembiso hayi funda mfundisi manje isithembiso zani kwaAbraham nenzalo yakhe akasho ukuthi ezinzalweni kungathi ngeyiningi kepha kungathi ngeyodwa ngenye indlela njengoba sixabene nje sokuyiseyinzalweni eziningi asizwe ukuthi uzokwenzekana emveni kwalokho kepha ngisho lokhu ukuthi sivumelane esaqiniswa nguNkulunkulu ngaphambili umthetho wavela emva kweminyaka engama430 awusesuli uzisichitha isithembiso ngokuba uma ifa likhona ngomthetho alikho ngesithembiso kepha uNkulunkulu umnikile lona uAbraham ngani ngesithembiso pha umthetho yini ke umthetho wenezela ngenxa yiphambeko ingakho siseyinkantolo ungena umthetho ngoba sesiphambekile pha umthetho yini wenezela ngenxa yisiphambeka kuze kufike inzalo enikiwe sisemthethweni kuze kwenze njani kuze kufike inzalo enikiwe isithembiso okuchaza ukuthi mfundisi lokho kwenzekalayo nathi singaze sihambe emhlabeni sishiye kunje yozifike kuze kufike inzalo enikiwe isethembiso umisiwe ngeingilosi ngesandla somlamleli lo oyofika omiswe
ngesandla somlamuleli kepha umlamuleli kasiye owamunye kepha uNkulunkulu munye pho ke umthetho uphambene nesithembiso sikaNkulunkulu na cha nakanye ngokuba uma wawunikwe umthetho onamandla okuphilisa ngempela ukulungiswa ngakuya ngomthetho kepha umbhalo uvalele konke phansi kwesono ukuze isithembiso ngokukholwa nguJesu Kristu siphiwe abakholwayo. Siyabonga mfundisi. Ngendlela bakabika abakholwayo ikakho isithembiso singafezeki. Number kamfundisi uJS Mhlongo 060 613 1515 060 613 1515 inamba kamfundisi umhlongo le Thabo kaSambothi Nkosima ivumile ngesabathe ezayo siyophinde sihlangane futhi khona la 426 Nkosima ivumile kusasa 6 to 9 ntambama sizobe sikhona kuAsilungiseni Queen Rejoice kanye no Dr Giane uzobe buyele futhi kusasa ezoqedela udaba lwakhe ayiqale ngesonto elidlule mfundisi inkosi yomsinibusise unkosi mayivuma siyobonana ngelizayo amen. Yashona